Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasing Hinyotrip Youth Council Dingay Circle berkerang unit haga jengalam ujian secretary usam melawan pelelat nong besam haga kat lai tuk leber arah cara pun rio kalalit ban kendra kikot kislah jong ginong tre barjela kibuan bela pentre haga surok western bypass haga benta jong tahan jabar bat nong lingkin hau kurwa bala paring kar bat kidur ki ya ka bala ring hida kaseng le thu bagla develop bagi dan ginong tre barjela kibamdan ya kikot kislah kibabiang baki dan ru ki penan kam ikut kislah ki blakut nadu branai wing josnam arhajar arpusan kesengle thoru baglalap bagi dan ki kena barjela ki bedang hapo khat prasnam ki buan bela tre surok hagan ga than bakaseng ke pedram jur ya gan ga jingle ki nong pintre ya gan ga surok banwan ra nong bela dagi kena ki bedang hapo khat prasnam karta kasengla maham bakan omsong that penlong ki junik kenra ki kot kislah jong ginong tre barjela batlada kalap Bakim doni ki kot islah ki babiang kesengkan bebet yaki nagi jaka bagi trebela. Epic you have Adhar. हाँ Epic Adhar तो है Epic. Epic. है तो देखा नहीं इधर वो उधर रूम पे हाँ बाहर रूम निकला था तो रूम पर उड़कार cendor le form kali itu referensen nih hey please come that side em Dilip Kumar, come. What? Coba. Kalau dia receive bilaga, इंतजार करो एक दिन दो दिन तो बोल दो कहा तो कागज बना यार हम लोग 22 तारीख को दिए तो वहाँ बना लो सर रिसीविंग दिया हम लोग इधर घुसने का टाइम नहीं दिया So now you can go to home. You will stop your progress. Okay. Adhar election card we cannot accept election card না এই ডিস্ট্রিক্ট কার্ড নাই আমার কাছে ওই যে দেখাইলাম মেসেজ এই প্রশাসনের মেসেজ খোলা আছে সব এখন এই আমরা কাট সব কানেরি মা কানেরি না লাগে তো সব কিছু ডকুমেন্ট পত্র দিছি তো এখন কোম্পানি আর বেস ক্যাম্পে মানুষের এখানে তিনটা আছে যে বলে যাইতে এখন দেখি এখানে বাইরে अभी जाएंगे मेरा तो है जिन एक्सपायर है जाएंगे नहीं अच्छा जा बैठो दो आ रही है एक साइड में रखो ना murder kejenglat kejengin nak kalian untuk SPC tak apa sah ini keren segi pajak no sosno ini jong jelas bakat bang kita nyekun kita nyele nam tagi dobak rasan jong gari jong jat bendri unrek bas mesti kolang bana kalian kejungi kam ka cuisi ila matman pe kini ki try claim kot sla ti kalong ka iki bas mesti ngamut ban keren bat ada kalian kejungi kumino sosno jong jelas nilai segi we ki jaka bun teng teng gijingja ki bas mesti
ndre kini ki dekhar ki bompiang laki kot kisla ki tray kat bamon hapo joga jela ka jungi na kaliang ka jungi hikum ki nongelam joga chwesi ki dekhot joga chwesi ngi kran nak basai ba kamdei kesin ke batang mentah nak kapor sakapor nginang yele ngene kam ban ikren nak basai bakat bakas sarkar Meghalaya tempat ai ke LP nak kaliang ka jungi nginang ye penon kam ya ke IP jong lajong yo betul ara ya मैडम से चलो पहले पकड़ लो अच्छे से हाँ ये वाला हाथ पकड़ो हाँ अभी तो कभी भी नहीं छूटेगा आजा 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 bro tadi pकड़ो Dur seberang! Dur seberang! Dur seberang! ini lah depik dan kesenangan nih Komisi driver teh. Nakaling jungi kum ka Youth Youth Council HWC jungi artili ki circle dingi circle bat kerang unit menta kasngi nakaling jungi na dang step wara pedeng gijing slap gijing dum jung mariang ri namta gijing snokya namta ki kam habiade berkadong kathang gijungi ilayami nakaling jungi kum ki nongyalam bat borok ki dekhot HWC ngi yelej nakamta ki artli lightly ki jaka ki ba ki don kini ki dekhar ki ba trei klem kot klem sla te ke basusi kalong ba wat pedeng kata ki don ki dekhar ki ba pen yangi kum ki dekhot jong kaseng kena kaleng gajungi hakawi ki jaka sidumpar tam ila be no ki ruing bat mentar hangni ngila ba ki don haduk khaksan ngut ki dekhar ki ba ki kot kisla ki jungki ki lakut na duk benai bakat we jung sunam arjar arpusan kena kaleng gajungi hukum ke HWC ngila keren dak basai ba minum sungguh tenat ya ki ba kum gini ki dekhar ki ba trei klem kot klem sla te hajuk kapor ngasukwa ban penken mau just a remind to government khat kendai terik disembar arjar khat kendai lapas ke resolution ha ying dorbar khawan jing menjurlang jong berok ki rup hungut ki mele mereka basngusi ba haduk menta mene kidang penjamilai ya KLP haduk tak sini tinggi keren nak basai nak kalian gejungi kum ke HWC nak kapor sekapor nginum sengthai wala dadon hikine ki dekhar ki ba trei be an hapo uput usam jong jela gejungi hapo uput usam jong bri new trap hi berkawai ba dalilai nginum ailat abang iwan ban cek iki kot sla data kimbit kimbiang mardor ibe yaki i wat ki manager mo ki badai ki nong pek nong khmi ki nong trei am ki feel ta kimdon ki kot kisla kebapiang kita kalian ngejungi ke HWC pi manager ni PAPA nginum sya ba kun trei kan ki kot kisla babiang ni haban be
ka jinglap ka jungi kalang ki donro ki nomtre dan kini ki dekhar ki ba dang hapok kat prasenam dengan trai kai ke ba nakaleng ki jungi ni berkat ba ngi jutip ba kino ki no sosno jogri India badang hapok kat prasenam kimde makin belah dan nakaleng ki jungi ngim sngoi hap ya kini ka jingle jungi dekhar plus nakta ki degi pongut ki kot ki jungi ki dang apply trai mata la pun tli ki benai trai hagini ki jaka berkidong ki tang jungi nakaleng jungi dikum ka spacing ikran nakasat bawasai ba mardor hi ni haban penpai latang ilap hagino gi jaka hagino gi jingtrai ki ba ki dekhar ki trai klem kot klem sla Hey, up, ruko. Shwaba finshet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya par kamaryang rukan umktasyo. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.